duhita tujya muri Kenya. Abapolisi ba Kenya bagiye kugarura amahoro mu gihugu cya Haiti. Nibyo koko hari abapolisi ba Kenya basaga 1000 bagiye kugarura umutekano muri Haiti nyuma y'uko muri Haiti hagaragaye umutekano muke. None tuve muri Haiti tujya mu mugabane wa Amerika. Korea y'Epfo yohereje ingabo zisaga 10,000 mu Burusiya. Ukraine imaze kwicamo 3,000. Ni perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ubwo yatangazaga yuko ingabo za Korea y'Epfo zisaga 10,000 byagiye kurwanira ingabo z'Uburusiya, hishwemo 1000 bigera kuri 3 ndetse n'abandi bagera kuri 60 bagakomereka. Rafiki Nizeyimana, Jado Pro TV. Tuje tuva muri Korea y'Epfo, South Korea, tujya mu gihugu cy'abaturanyi kitwa Congo. Ngiye kuvugaho iki nuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yanze kugirana ibiganiro na perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Ni ibiganiro birimo umuhuza Angola, perezida wa Congo rero ariyo guverinoma ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yanze kugirana ibiganiro na perezida wa nyakubahwa Paul Kagame binyuzwemo n'umuhuza wa Angola, maze perezida nyakubahwa Paul Kagame atangaza ko Congo ikomeje kwigiza nkana mu guhagarika intambara iri mu burasirazuba bwa Congo. Mu mutwe wa Congo FARDC ihanganye mu mutwe wa M23. Sawa, urakoze. Tujye tuva muri Congo tujye muri Mozambique. No muri Mozambique ni hafi cyane ku buryo ari hafi yo mu Rwanda. Dubu ushaka guca ku bihugu bibiri byonyine. Muri Mozambique hibasiwe inkubi y'umuyaga yiswe Chido. Abaturage batangira gusenga bavuga ngo isi irarangiye. N'abaturage b'igihugu cya Mozambique aba bagaragaje gutaka cyane bavuga yuko umuyaga wabateye maze bakavuga ati imperuka yageze. Aba baturage b'igihugu cya Mozambique bakomeje gutabaza Uwiteka, aho benshi babonye amazu aguruka, ibisenge by'amazu ndetse n'ibiki byose byihirika, ibyari aho byose birahungabana. Abaturage b'igihugu cya Mozambique kandi bagaragaje gusenga cyane batakambira Uwiteka ngo abahagarikire ibi bigeragezo. Rafiki Nizeyimana, Jado Pro TV. Rafiki noneho urakoze cyane, aya makuru twateguye ararangiye. Mbere y'uko gato dukomeza izindi gahunda, aya makuru ariko yararyoshye cyane. Ni amakuru yagaragajemo imbaraga nyinshi, ni amakuru twakoresheje kwitanga twabahaye ibyo dufite. Sawa, niyo mpamvu umuntu wese ugomba kudukurikira agomba kudukandira subscription na comment. Nizeyimana Rafiki na Elia Jean de Dieu Ntakirutimana. Tuhise tujya mu makuru ya sport, imikino. Nuko tukomereje ku makuru y'imikino, nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yafunguye stade Amahoro ku mugaragaro. Tubibutse ko dukomeje kujya mu makuru yaranze uyu mwaka. Rero mu mwaka wa 2023 nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yafunguye stade Amahoro ku mugaragaro. Ikindi cyo nuko abasaza ba Rayon Sport bemeye kwibumbira hamwe. N'abasaza benshi cyane bari baratandukanye n'iyi kipe ya Rayon Sport. Aba basaza bemeye kugaruka mu muryango wa Rayon Sport bakubaka Rayon Sport ifite imbere heza ndetse iteye imbere. Muri abo basaza hari uwo bita Macinya ndetse n'uwo bita Sajati Munyakazi ndetse n'uwo bita Tadeyo. Rafiki Nizeyimana, Jado Pro TV. Naho muri minisiteri habayeho impinduka zitandukanye. Nibyo koko muri minisiteri habayeho impinduka zitandukanye nyuma y'uko wari Nyirishema Richard asimbuwe n'uwitwa Rwego Ngarambe mu Munyabanga uhoraho ndetse n'umuminisita. Ni hinduka ryakozwe muri guverinoma na nyakubahwa Paul Kagame. Naho
Rodrigo Cascante yibye Ballon d'Or Vinicius Junior. ibi ureba turimo turavuga biteye nka sitori foramizi iki nshatse kuvuga ni Rodrigo Cascante. Uyu nguyu ni Ballon d'Or yari yitezwe kujyanwa n'uwo bita Vinicius Junior, umukinnyi w'icyamamare wa Real Madrid. Uwo bita Rodrigo Cascante byabaye nk'aho yimwambuye mu ntoki